sembut menteri rangba kejela, ubakmi ia ketenat home, uba peston tingsang, ulapin tikna, baha katayo banwan ansalet jurep ya kajaka, hajan kejingkiang shirpi barim, manshnai ke police station ke Bapura. Ya kani ulaong, hadian kejinyalang bat kesenjok nong senchar shnong opershilong, ha kesngi thodiang. Udukot kesenjok uba arju dekar, ulaong baka jingdawa bandon ke police station, haul shirpi, kadai ke balas lem maha, namar kipat ba kikwa ban pens kem ya ke shongsan, ha katay kathan. Ulaong ru ba kajingya trailang, kajingya kren halor shibun kimat ki bakongsan, kum kalintiya ki line MEECL, kajingyo bam di, kakam jungok kai perthai bat kajing pensuk ya kalet kawan ki kali syayaudu. Kasenjuk kalara aru ya kajing dawa, ban pindon kam ki jaka shipai, kiba ampat pindon kam halu mau ba bat nong kse. Ha kani kajingya lang ladan lang ki nong mi kmat na ki khat saw shnong, kiba hap hapo ka persyalong. Por ke jom i ba kumasenjuk ni apa ni keren bun ki AKA hakaba nakaliang ke jom i deputy chief minister ila ong ba maybe by next week in Sabu ya ka inspection ke ba in one page ya ki jaka ke jom i shtai marbun ba ki AKA bagi hak keren kumba PE ya kelenti nya ka NHDCL PE ya ka tourism sector PE ya college PE ya kini ki jaka ki badan shtai ki umbam ki umdi ngi apnya keren por khat nak bentak roi ka par jom kinong jom ka than apa silong ila de ong ba in Sabu ya kan ka personally in sawan inspection ya kan ka police station what we so to am ki por nadu ko mensuai gila juris ya kan ki issue halor bagi yo ya kan ka police station hapo kan ka itu jaka ban hapo ko all Sherpi bridge ma nang ta ka fire service di office nang ta ki veterinary hospitals kajing keren kalau basutunat ha handrai kampat don gonu ka ba kumta suku em namar kini gidang long initial ka bagi nang yo nya keren in one next week but in sayo panya shai ki kijing kendo halor ke jong gitu ke being nakaliang ka jongi isu ong mi ka wisdom ka jong ka government kan le pumno government namar kidon ki norms kidon ki an kidon ki bade jong ka national highway tingi ka jing start ka jong ki initially ngi yo ban shekaran mumto namar ka since kani kalau ka court matters ka baka high court ka ai ka decisions ka jongka ka adon ka tripartite agreement ru nai de kapat don gonu ko belong final ada gi kwa hiba nginum atrak gonu ko belong contempt of court makum girang ba fisu tu em haban perkhat tagi belong namar kani issue belong very sensitive ba tingi haban nya ka proses kadang ka proses de nimpala ban ya decide hadu mentakan gumno beno kanya takadam is only people ngidon kam non rai ka police station apa ka di Sherpi bridge Sherpi bridge namar ba katay ka non rai ya ka sok sign namar ba kuma PE ma kijing dia gi sibun kijing ma kena kijing ingat gini kita ini kum kirang ba ngidon kijing bakle ka badai kon samla kijing ni bengin pej ka badai documents namar blai di jaka sitai mata harian ba snack di surok to pej bon gi jaka gidon ki badang hab ka NHDCL di bahab ka government land ki bahab ka forest land ginang don kijing keren kumno bang develop tourism kumno ginang gi parking man east ya ka parking syapo yo kum PE menta apo yo mendak ka yo do kalau congested ka parking dengan ajing mut ni suggestion through nak benta ka baginan gini parking lots haka bakan yarak ka win-win situation nak benta ka government ru nak benta ka jungi stakeholders ru nak benta ka commuters ru kantam gini ki bawan sinong nung dom ban wan yo wan hat ni ka jika sipai exactly tamang kumangiso pho himanta ka lomba bon hi ka government ni next time ka resolve ya gini issues katam tu PE ka gini kan nemu ba nong se ma ka belong la bounded yang ini gini jika sipai nai dengan next scam ni ba kum ka de ka policy jong government of India ru ka ba buat gini containment areas kiba sipai kim ponton kamsho kila adon ki initiative layan nang nangir adon ko committee ka bala set up eta committee ban pe gini han bagi ni land bagi hand over support gini government dengan next scam ka tika han lemu ba nong se breng gi jaka ultimately government ka ba ship gini jaka mata gini kapsal lagi senang, baru lagi bukan untuk juga. Nado nan lumuba, aduh apa di markan di nong pior ini. Baru mungkin senang kita tahu mah, kayak kebangi kuat nong ba, kadai ke jimbak li, jom penuh government of the day, banuan ra developments. Ma, bat kadai ru kemangi kum stakeholders, ya habangi ik dan penuh ke babah, kemudian penuh kebuan ngin contribute ya kata. Namar we ada stakeholders, maka jiman toy kanon nak bantau nong sok senong, nak bantaka imlang kasalang hibaro. Ya penuh ke babah, kebuan ra developments ni welcome kita. Be it any government. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud.
It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on Mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.